aha na brema kwan na ye de asie rade fa nkomra somdue mu yenso ye dwuma na ya sha asie no nti se be ne so ejira ne na so wa ha de bonkrata no e wa ha a ye de eto so na fi online stories no so aka ho be na memu akwaba. Hello. What's my name? Abba, it was a statute Tuesday, to be possible. And then I'm the first and then muscle. To break here and some will be Jana. Oh, I didn't know. Who didn't say statute you are my daughter about Papa B. Now, I think we are to make us a we are some great, on Casa, no as a house. I saw Kucha passport picture. I want to be Jojo. Yeah, watch and do what we know kusu sekakra me hu ba bia because hey passport picture ruade nyankopon e say de won matifi no mo kabro fo kire e bufu che bibia osmo sunya wo ye me ka kire hweyie nkosu afia mankwa ene domlikisi ebo a omo ne wo matifi a brofo nko a no mo ne wo metkakaka osmo tie ni ye ye ho de oboa da che hene hwene ye mo amugu a chiro no se ayifo no mo hwe ne ye ene obekọ fie bie cameraman na fu aise mi obekọ fie bie mu no we hwe de mo chechiro mo ne omma adane British fo fie bo furu so awfo ndo do na de wo fom se taw e papa ene gu fom grandma ni nyina ye basa hey I'm coming to there for one thing pretend hey it you how ho say den misra mo fa school for bro for mo school no mo ba fia anwona ne eye fante ne frafra ne dagomba ne asante ne nkran no ye ka kire ho minim de dikra no tell man ne ma me ka brofo munya careful ye ka muntie nkwada ne modern bono de bia da meka bo se 1111 ga 9 aka itwi asante twi 9 why ukonya broni a ono ntu krom no ukonya ne kasa 1 na wo krom kasa ya tete otechere maso de ma no wakonya 9 misra wo fo no misra mu korane bafia wo brofo na no wa too much so mo koskua no market mo koskua no market o different tribes na see hard I can hard you go ubusa enkwada ne kra de bia da meka apotori akra na bebiri pese mo tware apotori a eta omunima de kro apotori omunima de kro ewie sukro obi ntimeka obi ohun bi da why are we not just doing that school syllabus no ho efie nso ese onya syllabus for ma no ene ne kasa oni ne beka ene kasa wo ba bia ofri kasa na woka na hema du twumu amusa mesrawo korari nyina ene kra ka twia na ana ka nkra papa ana oka frafre mu doyie pa na you know na so mo we just tell me akwai even no free buy Ghana na enye free mu buy na de wo busam say even am free buy yeah debi mo yere mo ho mo yere mo nyesa ye kasari nyina ba yira in the next 4 years no mfie na edi ani wo bo won say afede o fa ba bia brofo kwa na ta ma me mu nyina ejibre e de omo meka on beka twi no ana nkran no ana omo de omo meka brof ata ma me o ata ma me o brofo mu twifa obusa ma me chia o me ba na office bia me pekasa ba nya kasa na nyoma ba ku mi no as a fear we frame say o matoto omu fie na me se me kwa me nkedi Osima betra aka se fear for mu ntua light bi no water bi etiene no ene bufu kra no je o matoto omu na me nkedi ene de oti fie ho na ehunu aba se wonya ho na me kwa me nkedi na wa fear na wo ka we kire me no afi bia auto danke bi ko abosome mensantem bia no auto danke ada na wo yesa aka munji even 6 months kra na say 1 year na mrantie ne mbaba wan timi pa organize omu yi 2 years 35 cities kra for a month kra nya jumaketra obinya enye easy 35 se kwa many pada abonte pa se 80 cities for a month e be wo ko for da abonte no nti yesre fiera no bi nim so na ko hwe impatadan bi e bi so abobo esi wo pa mo deji 120 ni 130 a month toilet ni bathroom
we are also across the next street na akọ public one asa akọ sika na nebrem pa say akọ fast na be ya no padodo nebrem pa na osmosis o ko to santene wo public ejana bia o de obo krata o ko ni atia mo say before you dey be ko ni many to be odomi o oh yes now no that I was forced to go and get in a siaga me ko to siaga na me akwa me ma guy no kwa we na me say my mistake o do ba ko ni fie because an opportunity to be done e crank it no o shine no mo shine no say em pepare na we dey say ya ni asa kwa adopt dia man ho na ya ni refie wo say wa mu asa ade na e be ba wa so and officer you far away from you ebekwa ba was because what for be onana bi odise bi obon se na akoye nsem bebre ono ne kura kwatwempena it is a kadaya sinto bia ba bi ebetima ebetima hyemu kina no no aboa ho no entwen ba bia ye bibia na ye twen se obi ba wonso betimi aboa wonso you can contribute de bia de be se enye sika ma ne bro so ansana ye se akoye debi kwa na mi facha me ba so aka asemu it those days na na de paper na paper to na ye de no am paper hwimpo even tissue no kura paper hwe na we ya chemical wo mu na no de paper to but anka anka mo force you am di so ro mu ti ko bi practice yes I do but the inconvenience baby one of so twa won no but so fie e fie de anka ye wuta ya remember there can any problem na mo no ma da ma serious so I can say make a hajia me mu na bawa o he me remember there can suppose on open the money baba no over 40 cannot dey wi obi na sa for this side no wi ni baby but ma dey mu na mo ye problem but the best Adom na wo fie de ya try unya container bia ka wiara nka ya wo ana no kwa doctor for so kraba sa chiwa no pe mo fan chance ya ko tese ma for fache mo so mu no even wa wie de wo ye na wo cleaning wo no o pepa wo no baby our paper condition is very important. It's true. Ibi ni mu di be ni there be oh especially man yam pepa free ya to my yanim e fa free yanim ko yachi doctor for mu nim kasa so mu do mu kasa no mu area na ye de okoti ye ya ni ko ye ti mu titi bo mu do mu chechi mo bi ato yeah and seriously come so wo fie pa kade bia no so nchi wie say odi nsu wo hye ho e ma look so fresh awudi die die ekura ye besro ayi enne kura no well public no omunta nya and wedding style nya common but mo hwehwa oh dami die yeah me twa mu fa public toilet mo hwehwa ni say ah hwe na okay bibire wo be miamia bibire ana mo say me twa mu wo ho nti ho de na mo church ekura ye e wo ho but say tissue no so no boanya bete o but on say ebuo bia ni ho ebuo bia ni ho a ne bo be chen apomudi ya wo hwe ni and it's true so what I say because nei so kunya nipadua ni mu hawa sika dan makura no etimfa ukokolebu a uko 37 uko reja una uko de amenfa sa ayifo so akwade bia uko fa be ba atemo be 37 phones yesra doctor phone because of mokasa ni nurses na ekolebu a doctor phone bi mokasa na we kwa the nurse na wokasa chini sei e na me de obese me kura on hwe ni mpo 37 complaints ni but too much so we doctor we nurse ampa yebu ye danyame asese wo ma asa ni mbiye ba won timi nanti ni paso bra ni para krasa wo timi enye papa oni pa ni yare no aba ho o so tete true kasa sa onya ready so be doctor na nurse chum calling no ebi mo am say ye pushi wo mo ne de because patients no do na mo ba na bi video now aya ha say the almost kasa chira mo ka say who say na I for the hospital ni anka homo na wo so wonya kasa de bi o no ni ade no wo tia ni ti by the time doctor be check na ni bi kwa wo soro untimi apeba bi tina nya abotre ebi mo egu adwuma no hu fi too much bi mo gu hu fi ba kwa na wo ka we ma ye won say first pa no nurse for especially when we dressing no unhu no abonten ene sa wo mo mpaboa no mo hye but na say me tell hu binum no mo de nam kwan ho and butayentia wonu mo de hye den wo mo fa ma abonten ne say yare bi wo eho no mo a
omaneka ho ena bibia na so wo de apie na ode na wabonten bibia sesa enti abonten so de no na ono so de kɔ ho nsi se apomde adwuma efo mo mani nkɔ ho hunnes nipa wa dress it fashion designer a pampi the two the pampi no push no fi pampi na on the brew eh samu I no one ya to gusa ya sua matra sua matra mumia nya careful ya no kra na make no men say camera no kra na make na ahomte ebi nto wo a bata ya sab o yare a wutimu se wo sanya yare pa nka nipa yi wo ntimi nkasa wanim sa no wo jojo basa nani wan resi ye kura de ya fa anya they worry kra 37 military discipline e ho kra na me say ti we de di mo ya besremu obi anya na dwuma yie e ho frustration ntimi setting in there nanso adwuma bu ho e ye nipa frustration setting na so be dey obe dia ya from say so mesramo na ndade ja kolebu doctor for the patient team oni ma mufofo na mo di nkomo ehwe mo ka bia na no mo call party e kokai na odi nkomo na patient na high TV so ye nchirachire boni nka pa ni radi hu ya mo bo eti na ama ye mududu na de bia da no asofo ni bi su take ba bia be fa bia nya papa asofo ni bi su take advantage of us because you cost say humo bro say nyame ani madom akenka nyame asema ye ko bompa yi asofo ni bi su hu ye mre yo na o ma take advantage of mu hu na boss de bia na o de bia so on kwa asofo ni sa o boss so no ye nipa to nim de yakoso system to o boss nti aya asa kai nyame de amano nyina ye mie ye ni nkenkan bi alright ye hwe sema odo to jodo bokat me na ebna da mare fi ebna da bia na ye de futu ho kwabna ne abna fo enim odo wa bayi de si enim si ya wa bayi ko countdown no e chen ko sinsia nko na e count down ono no otime fi 1 2 3 4 ba countdown say 3 na sa 2 1 na ja ko si Is the arrest ma odo atu de boka atem de bre ma ko na afia hwe online so kakra ma menchia uni a waje bre se wo hwe pa we are so grateful we appreciate bribia da meka se mumu ni wa de ye to ato ayi nyina otia ne ko to ato ne kwa so ati ase my dad too can cook yen fe no fam yes me wo me twa say adam say king go na nka say se wo je justice ene wo mpofo je agbonyom Mufi se muni maduane no a ka mo de me twa. Obi me pa cho. Ye wo di obi antime no. Hwe. Aka jabetom. Ye na wo di obi anu why ye pa cho eja. Enti no man kwara mi musa no hwe. If you no an no a. Enti no me papa nso etime no aduane. Ti no ene ye no Father's Day. Me eni nan mo eja mo dane yie. Eja mo bi ya de. Sa de be ma tan bi hwe ne ba yo a. Esa medwen ho abro madwen so ti agya no mo amo ye agya no masade no nyame hira mo na awrade ma mo adwuma nkoso amutime hwe mo busua na ya ho kire nti na be mo agya bi agya na se ho wo kɔ ne namo anom ne ade mo so mo nya masade no mmani na ho ba afidie multimedia agya no na no sade de bia ye di no no enan mo de ye agya no nso ye be ye ti de hia ne se aduane a papa betumi aye namba no wo ho na wa ye sa audio no ana video no na odi aba saa da no se nyame ye na dom ne select na aduane kro na wo kan ye no eno na oba ba no o enye se wakoka aduane ayi impihu ana se ebunaburu ne oba ba ya nwamo ye ne wo nko ne saa pepepe ti di o papa tumi ye se eja de eja ne nipa amate ne kan wa ye kontomre jollof me papa eja fori Eso so ye kontomre jollof bi na say nti ano de ese mitumi record no be ye mamu didie na ba no board ya mpese ne makodi ya no de sade aguso ba nya no ne pe too simple eso otimi ye kontomre jollof ti eja for nyankopon ento nkwanem onye okese pa ma hwe nya bete. Okay, so the chronicle the worker say Jinapor talk staff in Obuasi Anglo-Good mines will always be protected. Government will not condone illegality. And once my kuma rules, my catch will be over catch so much jai be or moboa. Sani one munyai. Yeah, me only a stress and PP and which I got them. You know, it's not true. And then the Daily Guide say park activities as Parliament resumes today
and Boga MP not qualified to contest Supreme Court. And no Democrat EC MPP rebut NDC Asset North by-election claims and Kuyapako co-petitions Chief Justice, the new proceeding guide. Judge rejected as Asset North Indigenous kick against his candidature. Any man himself said Kwan's CEO petitions Ekufuado and Afe Same Jemfi posits on the Supreme Court's decision. Finally, they find that the Obokata say Jinapo assures Anglo-Gold Ashanti Obuasi mines of protection and move to sanitize forest market, BOG, to provide forex liquidity at prevailing market rates. And finally, Kenyan MP partners Kufuor Foundation to end period poverty. And what's under the final Democrats there? And yeah, online dear no. You see I'm fancy. And you know, and one no me papa Tony or US. A Japanya Mishra. And kwada 9 maiwa miensa bema bako ntetiemu. Obie siniye. Nyamishra papa pa o mananso aso yenso yesubi. Nyamishra no nyo kese. Nti ye de si. That's it. And ye benada. E benada for mfomu yemu nto ho. Emma enana aka ni nyina. Ewrade mu nyam nye kese wo mu so led by Kwabena Sante. Nti ye behwe. So obeto aso a. Nti eno no ye kona agudie mu nsam aba ye ko.